Teniski i golferski lakat nastaje zbog preopterećenja tetive i mišića podlaktice. Bol se javlja sa spoljne ili unutrašnje strane lakta, a često se pojačava pri stisku šake, podizanju predmeta ili čak svakodnevnim pokretima. Ako osjećate slabost u ruci, bol pri hvatanju, širenje bola niz podlakticu, bol pri stisku šake, podizanju šolje ili nošenju kese, uzrok može biti teniski ili golferski lakat. Nažalost, tradicionalna fizikalna terapija uglavnom rešava bol i to ponekad može potrajati mesecima. Takav pristup se najčešće ne bavi pronalaženjem pravog uzroka problema. U Innova centru Fizionove mi započinjemo upravo odatle. Nakon detaljnog dijagnostičkog pregleda utvrđujemo uzrok bola, a zatim primenjujemo jedan od 9 razvijenih protokola lečenja za bolove u laktu, u zavisnosti od stepena oštećenja tetiva i strukturu lakta. Svaki protokol sadrži od 8 do 16 različitih terapija i uključuje terapiju fokus aparatom, koji uz pomoć akustičnih talasa visoke gustine regeneriše oštećene tetive i mišiće. Pored fokus terapije, protokol može uključivati krioterapiju, miofascijalno oslobađanje terapiju, kineziterapiju, salus talent, presu terapiju, vibroterapiju, FPR terapiju, pa čak i robotizovani laser MOS. Nakon dijagnostike određujemo tačan protokol i započinjemo proces regeneracije. Jedan vaš dolazak podrazumeva 8 do 16 različitih procedura u okviru izabranog protokola. Dolazite 8 do 10 puta i regeneracija je savršena. Fizionova Innova centar, potpuna regeneracija za bezbolan i funkcionalan pokret.